Yang okay pani konar so kalau kon rumbe you wan ki shanan kan ko wan ki ligan nanan lak onan kan ye ko wan ki kayu kapna karyang kapna wan ki speaker yang musong ko kusan kan koros wan ki songo bung labala o yang musong ko bung kan koros wan ki sab mar chon wai lellang taka dugikan sangat pungilap lellang kapngambaran ranwatch program Ushun Rahn beliau kata station pada PSI rekan makanya wepokan and kungat cimang. Ada yang semua oksit siban gor short church ong luteran kunjaga pancapi yang cuma programin mention Rahn. Kalangan luteran makarali koreo. Awal cuma luar apa ambil luang bisa macam coach. Dan macam saya jam belian appointment. And Wilson Battalion Fire, the Division of Fire and Emergency Services, we are a division cap and Niban Kamban Kolokolo about the Department of Public Safety. Makusan net will come at that, the non bar real good is a bono. The Wilson Majon the dog, firemen, air, Riaman and Sawatch, Obajama Black Striver, Mesang. Bombay State Hospital, Limman, Bill Pachatong, Keach, Palian Fire. Parosan Bill Mangi, the Pajawan, Holben Lulita, the Sinye, we are Eo, Kawal Loudman, Ananagan, one John the dog, the firemen, and Apali, the van, we are Eo, Lulita, Map, we are Eo, Lulita, Loud. Eleven Lel Anso, Lulita, Loud, Kinmia, John the dog, we are the dog. The on duty kan kin agar to irai kan maksudnya schedule yang tertok the off duty beren kak yang sawas o awali kita lakukan. Kalau watch kin bercerita on way popon nan awal ye supply chorus nan ran chorus. O kin nepaman the siluman nan eu shift the awal wan tertok chorus o nin ran makin kak lella chon to wala man daisman murna walu chorus waliali shift the chon to kin waliali batan chon to kun yawo ibil man walianti bal watch o ka chorus kala ba ko ma ye lulita laut te lulita ala kajin kubura o agar ni number 911 tuaw ni anso matang. Ibil men walian di Palwest, the Division of Fire and Emergency o we are at Jungal Pekek on chorus the Sabri Mamai, the Amai Jungal Ujuj on Palwest. Kalangan o Rera Jungal. Kalangan from the Kochaka. Metran Batalan nan Autoban Police Plata. Sang ni sa walu leltong nari sa wanong December. Ia cerai kan arrested nari sa walu December. Layong Sanders arrested ki sa kongway wasa-wasa silikona ng Webagon. Flores Chanboy arrested ki sa kongway wasa-wasa silikona ng Webagon. William Selkar arrested ki kawanabak. J. Morgan Kilang arrested ki sa kongway wasa-wasa silikona ng Webagon. Matthew Raihan arrested ni Isaac Tuwawan December. Sidney Alex arrested ki chungala sa kongway o wasa-wasa silikona ng Webagon. Kovila Torre arrested ki chungala sa kongway panang Sumbar o binayang sa wache chungala sa kongway wasa-wasa silikona ng Webagon. Isaiah Amor arrested ki chungala sa kongway wasa-wasa silikona ng Webagon. Logan Ramirez arrested ki chungala sa kongway panang Sumbar o wasa-wasa silikona ng Webagon. JC Candero arrested ki chungala sa kongway panang Webagon o wasa-wasa sili o chungala sa kongway panang Sumbar. Nuno Rodriguez arrested ki chungala sa kongway panang Sumbar o binayang sa wache chungala sa kongway wasa-wasa silikona ng Webagon. Absalom Primo chungala sa kongway panang Sumbar o chungala sa kongway wasa-wasa silikona ng Webagon. JJ Ramirez
pil chungal sa kong way panang insombar o pil wasa silip on ng way bukan. Stanner John arrested ki chungal sa kong way wasa silip on ng way bukan o pil chungal sa kong way panang insombar. Neo Primo arrested ki chungal sa kong way panang insombar niya pato panang insombar pil chungal sa kong way wasa silip on ng way bukan. Dinamor pel arrested ki chungal sa kong way panang insombar niya so pel wasa silip on ng way bukan. McFailey kilmete chungal sa kong way magkata on ng way bukan o pel wasa silip on ng way bukan. Alexis Marcus arrested ki pel chungal sa kong way magkata on ng way bukan o pel wasa silip on ng way bukan. Wilfred Tosis arrested ki chungal sa kong way magkata on ng way bukan o pel wasa silip on ng way bukan. Yung Iskandero pel arrested ki chungal sa kong way magkata on ng way bukan o pel wasa silip on ng way bukan. Kochi Koizumi arrested ki kawanabag. Ali Inak arrested ki kawanabag. Sosper Sylvanus arrested ki chungal sa kong way panang insombar o pel kawanabag. Marcus Tartanian Isaac arrested ki chungal sa kong way panang insombar o pel chungal sa kong way o kawalan na siya kawanabag. Winston Norman chungal sa kong way mi panitapon sa kong way o siya ako rin sa po na way bukan. JC Salomon arrested ki chungal sa kong way niya mi panang insombar chungal sa kong way o pel chungal sa kong way o wasa silip on na way bukan. Dominic Ezekias arrested ki chungal sa kong way panang insombar o pel wasa silip on na way bukan. Only Tisan Edson arrested ki chungal sa kong way panang insombar o pel wasa silip on na way bukan. Alain Philip arrested ki chungal sa kong way panang insombar o pel wasa silip on na way bukan. Mabelo Philip arrested ki chungal sa kong way panang insombar o pel wasa silip on na way bukan. Luke Philip arrested ki chungal sa kong way panang insombar o pel wasa silip on na way bukan. Kayaloa Silkar arrested ki chungal sa kong way panang insombar o pel wasa silip on na way bukan. Junior Clutch arrested ki kawanabag. Julian Manuel arrested ki kawanabag. Tapu Wulipu arrested ki uangata and police ka na right squad na tao o pel kawanabag. Ronnie Norman arrested ki chungal sa kong way wasa silip on na way bukan. Paul Tanyen arrested ki kawanabag. Osi David arrested ki kawanabag. K.R. Silas arrested ki kawanabag. Alex Alec arrested ki sa kong way o wasa silip on na way bukan o pel kawanabag. James Tali arrested ki kawanabag o pel wasa silip on na way bukan. Reyesa kan December Israel kan arrested. Nogbo Lopez arrested ki mi panjabon sa kong way o siya nga na sa po na way bukan. Steve Paul bila arrested ki mi panjabon sa kong way o siya nga na sa po na way bukan. Niax Ezekias arrested ki chungal sa kong way panang insombar. Sina Brown chungal sa kong way arrested ki chungal sa kong way panang insombar. Joshua Oliver arrested ki chungal sa kong way niya mi panang insombar chungal sa kong way. Kayo ka Talunsyo arrested ki chungal sa kong way niya pato panang insombar chungal sa kong way. Corky Abram arrested ki chungal sa kong way panang insombar. William Senares arrested ki kawanabag chungal sa kong way panang insombar. Marino Paul arrested ki kawanabag. Scott Mori arrested ki mi panjabon sa kong way chang ako na sa kong way bukan. Niya soche pel sugaw ching chang ako na sa. Ayn Larkin arrested ki chungal sa kong way panang insombar. Maynard Marino arrested ki chungal sa kong way panang insombar. Elchin Wilbager
arrested ki chungale sa kong panang insomba. Seleni Anes arrested ki chungale sa kong panang insomba. Saidi Sultan arrested ki chungale sa kong panang insomba. Tartanian Wichan arrested ki kaunabak. Daniel Aktoka arrested ki chungale sa kong panang insomba ni Anso Hochepil kaunabak. June Sultan arrested ki kaunabak. Ignacio Sayola arrested ki kaunabak. Erlet Emlet arrested ki kaunabak o pichungale sa kong wasa silipon na bukan. Billy Oliver arrested ki Kasper Cristosa o Billy Cristosa. Nirisa kayo yechiraikan me arrested Mayu Tetor arrested ki Sugauchi Changakora nansak. Nirisak silu yechiraikan me arrested Albert arrested ki chungale sa kong o Changakora nansak o na bukan. Reagan Jonah arrested ki kaunabak. Ersan Person arrested ki kaunabak. Dami Simram arrested ki Sugauchin Changakora nansak o na bukan. Lover Ayman arrested ki Miban dijokin sa kong o Changakora nansak o na bukan. Nirisak tayo yechiraikan me arrested Dixon Tundra arrested ki Miban dijokin sa kong Changakora nansak o na bukan. Laban Jordan Wood arrested ki kaunabak. Tom Sain arrested ki kaunabak o pichungale sa kong panang insomba. Ronald Kilmete arrested ki Sugauchin Changakora nansak o na bukan. Jacob Anton arrested ki kaunabak. Arthur Lincoln arrested ki kaunabak. Nirisak limaw yechiraikan ma arrested. Maxen Norman arrested ki chungale sa kong wasa silipon na bukan o chungale sa kong magkatap o na bukan. Nirisak walo yechiraikan me pachawan arrested. Costan Primo arrested ki kaunabak. Masak Greenland arrested ki chungale sa kong panang insomba o bil kaunabak. Saiba Bernard arrested ki chungale sa kong panang insomba o wasa silipon na bukan. Arnold Akupa arrested ki chungale sa kong panang insomba o bil chungale sa kong bil kaunabak. Tryon Patricio arrested ki chungale sa kong panang insomba ni Anso Hochepil kaunabak. Alexis Siemens arrested ki chungale sa kong panang insomba kaunabak o bil wasa silipon na bukan. Martin David arrested ki chungale sa kong panang insomba o bil kaunabak o bil wasa silipon na bukan. Mason Ringlin arrested ki Sugauchin Changakora nansak o na bukan. Mark Rayo arrested ki chungale sa kong panang insomba o bil kaunabak. Jerry Paul arrested ki kaunabak. Chairman Sylvanus arrested ki kaunabak. John Elstridge arrested ki Sugauchin Changakora nansak o na bukan. Mentor Abraham arrested ki chungale sa kong magkatap o na bukan. Javier Edwin arrested ki Miban dijokin sa kong o Changakora nansak o na bukan. O Ray Carlos arrested ki Miban dijokin sa kong o Changakora nansak o na bukan. Pueki Jojo Naranas me arrested na ni Ryan Anso met sa pachawan ababali. Reports pen police platter pande generally sa kono unang program mur apa sam nari sabsu ola len dai imen ulian ti paluwach buya chingal kapang kalangan pang kuran chonway nan patabat and tatawagan police station te paluwach nan Christmas and nan reis armas chairman arrested na reis 5 match kasaleta me Acai mangi weapon apali ran kasambal nirihisa klimau ay ninin muksang na.
Iman Mulyanti Baliwach we are Kapunganangan on Kanapako Soho Pusakamele me Kuchay Seschumachoan Kalapung Kutakoch Nanara Nansho Kasampal Riau Christmas o Paragap but Monsapako Soho Kachin Sawas o Sabamar John Way Pilsak Kachin Sawas and the Dockwoch Mentache at Pepetimpunki at Nananchiang Apali Tatakwach, Apsakamel, Mekanini, Guyuchak, Yang Apali. Sebelum pagpag-isang mga sawas, Ong Tatakwach, Pagpumpi, Engkap, Iyo yang Marain, Niya tayo ka Ganapali, Onabak o Malili. Ang image, Mesa Kachawan, Sakar Geranwach, o Kasilelye, at Chungal Program, yung sagla.